Şahdağ, bilbil ral van atana, Şahdağ, leker al can atana, Şahdağ, lezgiçiliğin dayakya, Şahdağ, çimanidin damakya. Lezgi halkdin meşhur ansambl, lezgi estradadin sifteğed, Dağıstan'da ve Azerbaycan'da Elefeyi Festival'in saddahay premiyedin laureat Şahdağ. İne ansambldıq kalas tanışhuk. Gitara Faiz Şehzadayev. Sintezatör Vukar Mamed Rızayev, Vasif Selimov. Udarnik İlham Abdurrahmanov. Кларнет, саксофон, вахагни ансамбльдин руководитель Видади Зульфикаров. Манияр Лугзвайбур, Адил Сафаров, Камиля Оруджева. Я бакала играми, я бакал завайбур. Шахдағ дин миши, верци, ширин авазриз,